Ali sada, ovako da zaključimo ta naš sastanak u par minuta, ja bih vam želio samo jednu stvar reći. Vidite, kad sam ja upoznao GVT, bio sam radio, sam studentima, ali u ono vrijeme sam razmišljao šta ću raditi kad budem velik tako. Koji posao ću raditi, šta ću raditi? Zato što sve što sam gledao oko sebe je bilo jednostavno javno. Sve je bilo, nije bitno koliko su moji prijatelji studirali, nisu studirali, gore dobro. Svaki posao koji su naši je uvijek bio ograničen. Ma ne mislim samo na plaću, što je jasno jedan veliki problem, ne, plaće su apsolutno premali, ili je mjesec predugačak, sad još nismo dobro to razumili, ne. Ali nikako da sad tu plaću dođeš do kraja mjeseca. Ali vidite, kad sam to gledao oko sebe, sam razmišljao se, po praksi meni čeka sljedeći 40-60 godina života, daj Bože jasno, da ću uvijek biti u borbi sa tim novcem. Uvijek će mi usvati. Uvijek će biti taj novac jedan od glavnih i velikih problema. I stoga sam rekao, samo sebi sam rekao, moram probati naći nešto. I normalno, prijatelji oko mene, znate, ljudi često želio razmišljati negativno, ne volio razmišljati pozitivno. Ili možda ni ne smio razmišljati pozitivno, zato što jednostavno samo slijedio. I znate, puno njih je reklo, pa ti ćeš naći, pa šta ćeš naći, pa kako ćeš naći. Daj Bože da nađaš siguran posao. Pa da se još pričalo sigurno posao, ne, danas znamo da sigurno nije ništa. Dobro da nađeš siguran posao. Ja sam rekao da sigurno je sa sigurnom poslom da ću crkvu bez para. To je jedino sigurno. Zato što ako radiš jedan posao i si negdje zaposlen, ćeš uvijek biti bez novaca. Vi znate koja je najveća bolest u Hrvatskoj? Nije pomakanje energije, je paranemija. Para nema. Istina, strašno mislim da svugdje, od Dubrovnika, do Istre, u Zagreb, svugdje u Slavoniji, svugdje. Je istina, iz toga, kad sam vidio Galileo, ja ću vam reći iskreno, kad sam vidio Galileo sam rekao, nemam pojma ako ću uspjeti, zato što ništa ne znam o tih proizvodi, ništa ne znam o marketingu, nikad nisam nešto tako radio. Ali šta imam za izgubiti? Šta mogu izgubiti? 370 kuna? Ako ih ne dam to, ću ih baciti gdje drugo. Proizvod koji kupim, tako onak sam već odlučio da ću kupiti proizvod, zato što sam rekao, moram početi brinuti o svom zdravlju. Što sam rekao, što ima za izgubiti? Ništa. Isprobao sam. Poslao član, dobio 25% popusta i jednostavno počeo koristiti proizvod. Ali više sam koristio proizvod i više sam želio o tome pričati. I više sam pričao, više ljudi su rekli, daj meni, ja želim to sprobati. I na tak jednostavan način je počela ta organizacija se širiti. Ta organizacija nekog dana postala tako velika da je bila sposobna učlanjivati mjesečno 1000 novih članova. Svaki mjesec. Prisutno u cijelom svijetu. To je svi vi koji ste ovdje po prvi puta. Nemojte raditi jednu grešku što inače ljudi rade. I to je da kažem moram razmisliti, moram vidjeti, ne znam ako sam ja sposoban za to, ne znam ako ja, ma znaš, ču sam nekoga. To je sve pogrešno. Zato što ako razmišljamo na taj način, nikad se ništa neće promijeniti u životu. Ništa. Ja zaista, vi koji ste ovdje po prvi put, ja kao prvo moram čestiti. Zato što puno gostov kad pogleda ovako kroz prozor i vidi ovako vreme, kaže, aj ti sad, jesi normalno ovako doma, lijepo ležam, Boga mi vruće, lijepo toplo. Stoga ako ste ovdje, imate neki cilj. Imate neku želju. I stoga da se ne bi vi uplašili ove članarine koje treba krenuti, ove registracije. Ovo je najbolja investicija koju ćete vi napraviti u vašem životu bez sumnje. Nije bitno, jer ćete vi postati direktor i zarađivati 10.000 kuna. Zato što sa tim da postanete član, vi ćete napraviti jedan važan korak naprijed za vaše zdravlje. Počet ćete ne samo koristiti proizvod, proizvod možeš ga kupiti bez članstva, ali sa tim da postaneš član, počet ćeš biti u tom razmišljanju, u tom krugu, imat ćeš dostup do naših internetnih stranica, dobit ćeš puno informacija i ćeš početi raditi i brinuti o svom zdravlju. Svi mi, 90% nas je odrastalo u kulturi kurative, ne preventive.
Niko od nas ovdje, ili 90% od nas, ništa ne radi za svoje dobro zdravlje. Jedemo šta god nam paše, kad treba vježbati, sutra 100%, a? Sutra 100%, pa sutra nikako da dođe. Jednostavno ništa napravimo. Vidite, sad vi da postanete član, napravite jedan važan korak. I zdravlje je najvažnije u životu. Nema drugo, zdravlje je najvažnije, ali žal to razumijemo kad ga izgubimo. Ja kažem, u Genedeo sam dobio puno toga, ali jedna između najvažnijih stvari je sigurno zdravlje. Zato što sam počeo o tome razmišljati kad sam imao 19 godina, kad sam krenuo Genedeo. I danas sam, hvala Bogu, zdrav. Ne znam, ne? I uvijek razmišljam o tome. Stoga, još nije kasno, slušajte mene. Ja imam praksu, ja znam. Nikada u životu vam neće biti žao zato što ste postali član. Večeras postanite član. I zašto večeras? Zato što sutra ćete već 50% svega toga zaboraviti što ste večeras vidjeli i pričali. I preko sutra vi ćete se ni sjećati ne moje ime koje nije bitno, ma ono što smo pričali. Sada je vrijeme za to napraviti. Zato što ako sad ne napravite, sutra nećeš napraviti. Sada napravite i pričat ćemo kroz mjesec dana. I ako ćete biti nezadovoljni, možete doći do mene i ćemo pričati o tome. Zato što ja vam garantiram da je to najbolji korak koji ćete napraviti. To je jasno moje razmišljanje, ja vjerujem u ono što radim, inače ne bi to radio 26 godina. Stoga GND je nešto pozitivno. GND je nešto jako dobro i u GND-u su samo pozitivne stvari i pozitivni ljudi. Ali o pozitivnosti i o tome kako živjeti ćemo sljedeći put. Hvala svima, idite polako doma, ne manje, ne više od 200 na sat, tamo do 200 je u redu, manje još pametnije. Hvala svima, budite zdravi.